sithi hayi okay, isethe usuku le-meeting nje la kuzokhulunywa ngayo le ndaba le. Lufike usuku le-meeting, cela nizwe ama-benefits ukuba inkosi. Ngabe mina ngonyiwe amakhosikazi aqonda emfuleni, uma ngabe ngihashukela inyama, abanomzane babheke ey'bayeni zabo. Kubhaliswa uma ufuna ukuba inkosi, like ayikho into okumele uyenze, like o-connection thizeni, ey'bofethu, ama-benefits amangaka. Nami ngiyafuna nje loyo msebenzi wokuba inkosi. Yazi nje ukuthi nje ngidla noma ngephi, hayibo, thanda ukudla. Thanda ukudla. Kodwa nje mfethu nawe izwa nje lama-benefits, wena ngeke uthande umsebenzi onama-benefits anje. Lufikile usuku le-meeting, ukhona uBrakop, athi nje uBrakop yena akayisoli yokushaya lo muntu lo mind the gap ngoba uhlukumeza unkosikazi wakhe futhi nje